U Rwanda ni igihugu cyayobowe n'abaperezida bagera kuri 6 uhereye kuri Dominique Mbonyumutwa wabanjirije abandi ukageza kuri Paul Kagame utwaye u Rwanda muri iki gihe. Gusa uyu munsi reka tugaruke ku byaranze buri muperezida ubwo yayoboraga u Rwanda. Mbahaye ikaze. Uwa mbere ni Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda w'agateganyo guhera muri Mutarama kugeza Ukwakira kw'igihumbi 1961 na Gregoire Kayibanda wategetse Repubulika ya mbere guhera Ukwakira mu 1961 kugeza muri Nyakanga mu 1973. Dominique Mbonyumutwa yari umurwanashyaka wa MDR Parimehutu, rimwe mu mashyaka ya politiki yabayeho nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi bwa cyami ku ngoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, asimbuye mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa waguye mu Burundi ku wa 25 Nyakanga mu 1959. Mbonyumutwa wavukiye Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda muri Mutarama mu 1921 akitaba Imana azize uburwayi muri Nyakanga mu 1986. Niwe wabaye perezida wa mbere w'agateganyo kuva muri Mutarama kugeza mu Kwakira mu 1961. Mu gihe cy'inzibacyuho yabayeho hagati y'ihirikwa ry'ubwami, impinduramatwara n'ubwigenge. Nyuma y'amatora yo mu Kwakira mu 1961, Mbonyumutwa yasimbuwe na Gregoire Kayibanda wari perezida wa MDR Parimehutu, ashinga ubuyobozi kugeza ku itariki ya mbere Nyakanga mu 1962 u Rwanda rubona ubwigenge. Aribwo Kayibanda yabaye perezida wa Repubulika ya mbere guhera mu 1962 kugera mu 1973. Mbere y'uko Mbonyumutwa agera perezida w'agateganyo mu 1961, yari umusushefu ku ngoma ya Kigeli wa gatanu, umwanya twagereranya ubu n'umuyobozi w'akarere muri iki gihe. Intandaro y'impinduramatwara yo mu 1959 nk'uko amateka bivuga, ni amakuru atarigeze abonerwa gihamya avuga ko ku itariki ya mbere Ugushyingo mu 1959 Mbonyumutwa yakubitiwe urushyi mu by'Imana n'abasore bari bashyigikiye ubutegetsi bwa cyami, ngo bigatuma abahutu batangira kwivumbagatanya, niko kwadukira abanyagihugu bagenzi babo b'abatutsi barabamenesha, barabatwikira, barabica, abasaga ibihumbi 330 bagahunga igihugu. Icyo gihe umwami Kigeli wa gatanu yasabye wari guverineri w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul ngo amufashe guhosha ubwo bugizi bwa nabi, aramwangira. Hanyuma Kigeli afata icyemezo cyo kujya Kinshasa muri Zaire kureba wari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dag, kumusaba ngo agire icyo akora, ariko bibi by'ubusa kuko n'ubundi Ababiligi bari bamaze gufata icyemezo cyo gukuraho ubwami. Kigeli ntiyabasha kugaruka mu gihugu nawe ahinduka impunzi atyo. Mbonyumutwa yatorewe kuyobora igihugu by'agateganyo kwa 28 Mutarama mu 1961 kugeza kuri Kamarampaka yo kuwa 25 Nzeri mu 1961, bitegetswe n'umuryango w'abibumbye washakaga ko Abanyarwanda bahitamo hagati y'ubwami na Repubulika. Nyuma ya Kamarampaka, Mbonyumutwa yahise yegura asimburwa na Gregoire Kayibanda kwa 26 Ukwakira mu 1961. Kayibanda aba perezida wa Repubulika ya mbere. Dominique Mbonyumutwa wavutse muri Mutarama mu 1921, mu bihe bitandukanye yabaye umucamanza, minisitiri w'intebe, aba no mu depite ku butegetsi bwa Kayibanda, ariko aza gushwana na shebuja yirukanwa muri politiki. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu 1973, yamugize umuyobozi w'icyubahiro wari ushinzwe ibihembo bitangwa na perezida ku bagiriye igihugu akamaro. Uwo mwanya Mbonyumutwa yawubayemo kugeza yitabye Imana aguye mu Bubiligi azize uburwayi tariki ya 26 Nyakanga mu 1986. Bamwe mu bamukomokaho bari mu buhungiro mu Bubiligi, aho bafite ibikorwa bigendera ku ngengabitekerezo ya Jenoside no gutanya Abanyarwanda, babinyujije mu cyo bise Jambo ACBL, ishyirahamwe ryashinzwe n'abana bakomoka ku bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bashinze iryo shyirahamwe harimo abuzukuru ba Dominique Mbonyumutwa, bene Shingiro Mbonyumutwa washakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga ngo aryozwe uruhare rwe yagize muri Jenoside, ariko agapfa adatawe muri yombi kuko yaguye mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi ku itariki ya 22 Gashyantare mu 2022 nawe azize uburwayi.
Dominique Mbonyumutwa yabyaye abahungu 3 n'abakobwa 4, habanza Shingiro Mbonyumutwa, Marie Claire Mukamugema, Felicite Musanganire, Perpetua Muramutse, Thomas Kigufi, Joseph Kimenyi na Bernadette Nyiratunga. Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda akaba n'impuguke mu itangazamakuru, yagize ati muri abo bana bambonye umutwa uko ari 7 uretse 2 Joseph Kimenyi na Bernadette Nyiratunga, abasigaye bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse amakuru avuga ko umuhungu wa Dominique Mbonyumutwa ari we Shingiro Mbonyumutwa yabaye umuyobozi w'ibiro by'uwari minisitiri w'intebe Bandaja muri guverinoma y'isi y'abatabazi yari yobowe na Theodore Sindikubwabo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Kimwe mu bikorwa b'ibishingiro yibukirwaho mbere y'uko jenoside itangira ku itariki ya 21 Mutarama mu 1994 yumvikanye kuri Radio Rwanda ashishikariza abahutu gutsemba abatutsi ngo batarabatanga. Mu nkuru icukumbuye y'ikinyamakuru bwiza.com cyashyize ahagaragara kuwa 23 Gashyantare mu 2022 cyanditse kivuga ko mu majwi yabitse akanifashishwa mu nyandiko zitandukanye zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi yumvikanamo Shingiro agira ati ngaho nimutekereze bari abatutsi baturutse hanze nibatangira kwihorera ku bahutu babahejeje mu mahanga imyaka 30 ishize, ndababwiza ukuri ikibazo cy'abahutu mu Rwanda kizahita gikemuka vuba cyane. Gregoire Kayibanda n'umwe mu bashinze ishyaka rya Parimehutu yaje guhindura inyito ryongeraho MDR Parimehutu Mouvement Démocratique Républicain, nyuma y'uko abarwanashyaka baryo bari bamaze gucengerwamo na politiki ya Mbatanye mbayobore y'abakoloni b'Ababiligi yashyizeho abahutu kwanga ingoma ya cyami bakayoboka inzira ya Repubulika. Niko byaje kugenda rero. Kayibanda amaze gusimbura Mbonyumutwa wavuyeho yeguye muri Nzeri mu 1961, Kayibanda yahise atorerwa kuyobora igihugu kuwa 26 Ukwakira mu 1961. U Rwanda rutangira gutegekwa n'ishyaka rimwe rukumbi rya MDR Parimehutu, andi yose byari byaraboneye izuba igihe kimwe aseswa burundu mu 1965. Mu mashyaka yasheshwe ayari akomeye ni UNAR, Union Nationale Rwandaise, RADER, Rassemblement Démocratique Rwandaise ndetse na APROSOMA, Association pour la Promotion Sociale de la Masse. Kayibanda amaze gushyirwa ku buyobozi n'ingufu na politiki by'abakoloni b'Ababiligi, u Rwanda rwahawe ubwigenge n'Ububirigi ku itariki ya 1 Nyakanga mu 1962, rukomeza kuyoborwa n'ishyaka rimwe rya MDR Parimehutu kugeza ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1973. Muri uwo mwaka nibwo Kayibanda yahiritswe n'ubutegetsi bw'uwari minisitiri w'ingabo Juvenal Habyarimana, hanyuma apfa mu 1976 aguye mu nzu y'ibanga yari afungiwemo hafi y'i Kabgayi. Amakuru ahari avuga ko Kayibanda n'umugore we bicishijwe inzara ku itegeko rya Habyarimana wari umaze kurambirwa ironda akarere ryarangwaga mu butegetsi bwa Kayibanda, kuko muri guverinoma ye hari higanjemo abahutu mu majyepfo, by'umwihariko ab'Igitarama aho Kayibanda yavukaga. Ibyo rero ntabwo byakomeje kwihanganirwa n'abahutu mu majyaruguru, cyane cyane ab'Igisenyi kwa Habyarimana, ari nabo bari benshi mu basirikare bakuru bo mu ngabo z'igihugu zashyizweho n'abakoloni. Juvenal Habyarimana amaze guhirika Kayibanda, nawe yahise ashinga ishyaka rya MRND, Mouvement Revolutionnaire National pour le Développement, rihigika MDR Parimehutu, bityo MRND ikomeza kuyobora igihugu nk'ishyaka rimwe rukumbi kugeza mu 1991. Muri uwo mwaka nibwo mu Rwanda hongeye kuvuka amashyaka ya politike bitewe n'urugamba rwo kubohora igihugu rwatangijwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi washinzwe mu 1987. Uwo muryango washinzwe n'abahunze ubwicanyi bwo mu 1959 na nyuma ku butegetsi bwa Kayibanda, ariko nyuma waje kwakira n'abayoboke bahoze mu buyobozi no mu ngabo ku bwa Habyarimana, kuko yaje gukora amakosa nk'aya Kayibanda nawe agashyira imbere irondamoko n'uturere, haba mu ngabo, muri guverinoma, mu bigo bya leta kugeza no mu mashuri. Perezida Juvenal Habyarimana yapfuye mu 1994 ahanuwe mu ndege, maze ahita asimburwa ku mwanya w'ubuperezida na Dr. Theodore
Theodore Sindikubwabo. Theodore Sindikubwabo yagiye arangwa cyane cyane no kubiba urwango hagati y'abahutu n'abatutsi ndetse agashishikariza abahutu gukora jenoside bakivugana abatutsi. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no gutsinda urugamba rwo kubohora igihugu, ingabo za RPF Inkotanyi zari ziyobowe na Paul Kagame zashyizeho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda muri leta y'inzibacyuho ku itariki ya 19 Nyakanga mu 1994 iyobowe na Pasiteri Bizimungu nka perezida na Major General Paul Kagame nka vice perezida na minisitiri w'ingabo. Pasiteri Bizimungu atarahunga u Rwanda mbere y'1990 yari umuyoboke w'ishyaka rya MRND ryari riri ku butegetsi ku ngoma ya Juvenal Habyarimana. Yakoze imirimo itandukanye ariko wamenyekanye cyane n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cyari gishinzwe amazi n'amashanyarazi na gaz Electrogaz. Gushwana n'ubutegetsi bwa Habyarimana bakomokaga hamwe, Pasiteri Bizimungu yabitewe n'iyicwa ry'umuvandimwe we Koloneli Mayuya wari mu gisirikare cy'u Rwanda wishwe ku kagambane k'umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga amuziza ko yari atangiye kubangamira imikorere y'akazu. Bizimungu yahunze u Rwanda mu 1990 ajya mu Bubiligi yinjira mu muryango wa RPF Inkotanyi, umushinga itumanaho n'itangazamakuru, anawuhagararira mu masezerano ya Arusha muri Tanzania mu 1993. Ni amasezerano atarigeze ahabwa agaciro n'ubutegetsi bwa Habyarimana kuko nawe ubwe yayitaga ibipapuro. Akaza gukurikirwa na jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'iyicwa rye tariki ya 6 Mata mu 1994, ariko ikaba yari imaze igihe itegurwa. Inkotanyi zimaze kubohora u Rwanda zigahagarika jenoside tariki ya 4 Nyakanga mu 1994, Bizimungu yagizwe perezida w'inzibacyuho kuva tariki ya 19 Nyakanga mu 1994 kugeza muri Werurwe mu mwaka wa 2000, aribwo yavaga ku butegetsi yeguye bitewe no kutavuga rumwe n'abandi bayobozi bagenzi be muri RPF ku birebana no gushyiraho guverinoma nshya. Pasiteri Bizimungu amaze kwegura ku mwanya w'ubukuru w'igihugu yashyizeho ishyaka rya politiki aryita Ubuyanja, ariko ntiryamaze kabiri kuko ryagiyeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Habura igihe gito ngo Bizimungu atabwe muri yombi, Paul Kagame wari perezida w'agateganyo yamugiriye inama yo kutishora mu bikorwa bya politiki itandukanye Abanyarwanda, ariko Bizimungu aratsimbarara. Yatawe muri yombi mu 2002 ashinjwa ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, gushaka guteza amacakubiri ashingiye ku moko no kurema umutwe w'abagizi ba nabi mu gihugu cyari kigifite ibikomere cyatewe na jenoside yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Mu 2004 Bizimungu yatsinzwe urubanza akatirwa igifungo cy'imyaka 15, maze mu 2006 ajurira asabwa gukurirwaho igihano avuga ko urubanza rwari rufite impamvu za politiki, ariko aratsindwa. Nyuma niko kwigira inama yo kwandikira Perezida Kagame amusaba imbabazi. Bizimungu yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 9 Kanama mu 2007. Icyo gihe Perezida Kagame yari amaze amezi 3 atorewe kuyobora igihugu nka Perezida wa Repubulika binyuze mu matora. Niyo matora ya mbere yabaye mu Rwanda akitabirwa n'amashyaka ya politike menshi kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu 1962. Pasiteri Bizimungu yavukiye ahahoze ari muri Perefegitura ya Gisenyi mu 1950. Nyuma yo kuva muri gereza ntiyongeye kugaragara mu buzima bwa politike, babayeho mu buzima busanzwe. Pasiteri Bizimungu yayoboye leta y'inzibacyuho kuva muri Nyakanga mu 1994 kugeza muri Werurwe mu 2000. Nyuma y'uko inkotanyi zari zimaze gutsinda leta yari isi y'abatabazi yashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, yewe na Theodore Sindikubwabo nka perezida w'agateganyo. Uyu nawe yategetse nyuma y'iyicwa rya Juvenal Habyarimana wahiritse Gregoire Kayibanda mu 1973 akanamwica. Kayibanda nawe akaba yarasimbuwe na Dominique Mbonyumutwa mu 1961 nyuma y'irikwa ry'ingoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu 1959. Perezida Paul Kagame wabaye vice perezida na minisitiri w'ingabo mu nzibacyuho wabaye perezida wa mbere watowe binyuze mu nzira ya demokarasi isesuye muri politiki y'amashyaka menshi ku itariki ya 25 Kanama mu 2003. Yongera gutorerwa manda ya kabiri mu 2010, ya gatatu mu 2017 ndetse n'iya kane mu 2024. Mu 2015 Abanyarwanda bamaze kubona ko ubuyobozi bwe bubanyuze
gishize kandi ko hakiri byinshi umuryango wa RPF Inkotanyi wagombaga kubagezaho ufatanyije n'abandi banyapolitiki batitwaye nabi mu gihe cya Jenoside kandi bakoranye kuva mu 1994 basabye inteko ishinga amategeko ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga yavugururwa Paul Kagame akongera kwiyamamaza. Ingingo yavuguruwe mu Kwakira mu 2015 manda y'umukuru w'igihugu iva ku myaka 7 ishyirwa kuri 5 ishobora kongerwa kwiyamamarizwa inshuro imwe. Abisabwe n'Abanyarwanda, Kagame yongereye kwiyamamaza mu 2017 manda ya gatatu irangira mu 2024 nabwo barongera bamusaba gukomezanya nabo muri manda y'imyaka 5. Amatora yabaye ku itariki ya 15 Nyakanga mu 2024 hagati y'abakandida batatu. Aba ni Paul Kagame wa RPF Inkotanyi, Frank Habineza wa Green Party na Philippe Mpayimana wigenga. Kagame niwe watsinze amatora ku majwi 8,822 n'abantu 794. Ubwo bivuze ko yatsinze ku kigero cya 99 n'ibice 18%. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Nge twabanye na Thierry Areniyigena TV.